Komandan Batalion 6828 Brigade Bisalah terkena tembakan Brigade Al-Qassam di bagian dada pada Minggu 27 Mei 2024. Akibat serangan sayap militer Hamas tersebut, nyali pasukan pertahanan Israel atau IDF ciut. Bahkan IDF langsung menarik sebagian pasukannya dari timur Rafah seusai komandan perangnya dilumpuhkan Hamas. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya, IDF mengaku bahwa tentara pendudukan Israel menyerang pasukannya dalam operasi di timur Rafah. Tepatnya pada Minggu pagi, satu brigade IDF mundur dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan selesai seorang letnan kolonel cadangan yang merupakan komandan Batalion 6828 Brigade Bisalah terluka di bagian dada. Ia terkena tembakan peluru panas dari sniper Hamas saat konfrontasi berlangsung. Media Israel itu juga menyebutkan bahwa serangan dari sniper Hamas semakin intensif dalam beberapa waktu belakangan. Imbasnya, pasukan Zionis tertekan dan banyak tentara yang tewas dan terluka hingga memutuskan mundur dari wilayah tersebut. לפני שנהגנו מבנה דמה, דלת הייתה נעולה גם מבפנים וגם מבחוץ. כשנכנסים, כל האיתור היה מכוסה בשמשוניות, כאשר מה שמכוסה מתחת תרוקי טווח, צרי טווח. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.